Ko te whakarewarewa tēnei. E whakarewa nā no i te rāhui pō, haurua mai te waru ki te ono karaka i ngā ata. Engari, kai wareware te hunga rāwaho he kāinga hoki tēnei. Ka tūwhera mātou i te kāinga i te ao. Ko mātou tērā e tohaina ana i ngā whare, i ngā kai, i ngā taonga, aha rānei i a te rā. Nā reira tukuna i ngā whānau roto i te pā, kia whakatāi ngā pō. Kia wātea ai te hinangaro, kia pai ai te rere o te wairua, kia pai anō te manaaki ngā manuhiri i ia rā. Hei whakapuru tonu i te rāwaho ka here kiore mai i ngā pō. How would they like it if someone was walking in their backyard late at night? Because that's what it is for all our whānau here, that's their backyard. The rāhui is where they go to bathe, the blueies is their sacred swimming spot. So that's what I'd say, how would you like it if we were to walk around your backyard at midnight under the influence of drugs or alcohol? Whilst it is a tourism attraction throughout the business day, Monday to Friday, so it's not like we're not used to that, but what we are struggling with now is actually just everyone thinking it's open 24/7 when it's not. Ko Paw Patrol te karanga ingo o tēnei tira mātai pō, me te whakapono noa, hakoa te nui o te mahi he kaupapa nui no te ngākau. I ngā marama tata nei, kua kite mātou te haukāinga i te nui o te hunga rāwaho, kua tae mai i ngā haora o te pō. Te toko maha o rātou kare e whakapapa ana ki te pā, o tira kare e mōhio ana ki ngā tikanga o te pā. E pirangi ana rātou ki te whakamahi i ngā hirere, i ngā puna, o tira i ngā whā mo ngā kai hoki. Mō nāenei, ko katia te tatau nei i ngā pō, tainoa mai ki te wā ka heke a rawatia te rāwaho. Heni te mate koiwi, mā Aukaha. Ko te reo